Takasi kasau tarik unai lar kinong Ïalong bagi dekat jang Confederation of Khasi Janjan Garo People West Janjan District apa kejenglam Presiden Usamla Marhok Marpo kilalet Khynra ki bar jela ki baterai ha kherdap krong pisa jang NHI ka Ïalong tu gen ha kejeng Khynra kot ke seng kelalap ki laingun ki baterai hangte bakim biang yaki kot kisla bat ka seng kla aipor lai sngi yaki bakin pen biang la kim la ban pen biang ha kapor bak seng kala bu ka seng kan hap ban palet paino yaki shala kishnong nakaliang u General Secretary FKJGP-WJHD District usamla nangkhra rani ulabu chingkli yak sarkar ba kumno ki yo ban rungsuk shani shapo ka jela ban trei ban kata aba ki klem pat register hangtei ha infiltration gain ke badan ha bernihan. ट्रेडिंग लाइसेंस है ट्रेडिंग लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन है तो उसका ट्रेडिंग लाइसेंस क्या क्या नाम है ट्रेडिंग लाइसेंस license ke beliau yang PSPC biasanya nadian wa kawan cek ini kot kisah yang ini bar jala itu waktu ini apa kau git ini Ïalong kecem lingut membiang ikut kisah dan gile cipna udah kre ini ke kecingkeli wa bu i sarkar wa kre kam ko ini ke interstate migrant government 1979 act kau ada kre kam apa ke state ini nado arjar adbi kecingkeli sarkar wa kamu yo ki siap nitai na infiltration wa kamu yo siap di rusuk sini awa tangi registration yang pemle ki wa ukun tu ki wa ya kabor wa dai pet ya ni wa siau phau chim thia di ya ni nakliang ni basenya ki da ipor gini wa listing penbiang ki kot isla ada mi ki penbiang adi listing ki nakliang asin chim mi wi senjam wa wal pha lai liwan ki cha ini ka ching check was like kam put order ini dau check ni dau di nalian sen dau cek ni waro ini mender ki wa one crate ki one king sini tai ni ki tiang boleh sebut